Yamamo akwaba Afrika siabono enchiremu eni. Yenyinada yedi musene yenuanom muslimifo afofida kasia wonom ehyefa na edi adaso no eye Edel ada eno da kasia wonom edekai eye Ibrahim so bono homodin pa no onya kukudro no do no ankasa ne ba owo no kra na nani kunu hu yepa nanso ala ekacha ne sem onfa Ishmael enkonkwa bo afode no wone mu kirem se odo kasia oden de die ni ahofama ene ani di odoma Nyankopɔn nti da kese mbo moden edisi wonen kranmufo nyina da wiase nyina no wonom ehye hofa edekaye na kire se yenuanom kranmufo no wonom dotwede mpo Nyankopɔn edwane yepa no tie mpa bode bia danti Nyankopɔn ya dia ese omani nene ye hye hofa o man Ghana mantam ene mensini nyina mu nti yabo ye homoden se bekwa asante mantam ke besasa kopie mu ewo pie mantam ena afifra mantam voter region ni yene yama ne bofo kodin koma bisa o mo sem na yene yanem kramofo afofida no sen na ekọ awo mantam ahodo ni yenko kuma sem ni yene yama ne boni Samuel ofoli boaten dedo abọ no ne se mesco yenko din koma ne bisa ne sante mantam ene yene yanom enkramofo no Edel ada no sen na ekọ wa sante mantam Sammy Minia mahau mejo so blue nempom design adom ayeye na experience ene dia me kira wo se barika da sara balika de kade aha papa no ena eyi Samuel ofoli boaten mesco asante mentemone wo bo apro no ye nuanom muslimifo no Edel ada na fashe no se na ekọ awa asante mentem yo minia medase asante mentem endai akokoye omuda kase sebianka Christopher yes bronya da no ni edi ne pa enne na asante mentem na je wiasa pa na nyina no omu yi edi esi wo na akwankyira omokire ye no empaibo bi obi bia da boye eye fatinum no na enne de omudi na ebewe eye no kre asante mentem no eso pa ye nimum ye starte no anapei abla regional minister ana fezukumasi keme mayor starte so okọ aprobo na oni DLFM Mozambique for ekokosom no wabuso omo haw ene amane omo fam ene akwankyira anyom be hia ewo ye abla ma breki eye fatin ye wie no ninyina eye keme boss na fezu regional minister ana fezu MMDC chaba for no ebi ka ye mpendifo hu emamo koto ekokohwe se ne sumi ene paibo a omo kokobọ eye etwede yi no ninyina betimi akọ no kre ye wie ye pepepe na se da bi si ye wie region dia o si ebo modin ye tumi katente pa ebe piem o mansun tontokrom na ka mansun tontokrom a eye Amansia South District ewo Asante Mantimi ase na be duru ase no na ehwe chief imam ana fezu pendifo eka na ho ene asafomana ene dey no omunyina eba bie eye mbehiem ewo RC Park ewo mansun tontokrom na ene Allahu Akbar du ne ya buemu ase na ne yapigen za kwosoro enekwe indeed na jese anwadin abapa ye na be chief imam enya akonya na one DLFM trofo edin komo ana o chese o kama wiase pene nyina so ate se akwankyira ye akiri die obesiro bibiela se ye bompa ye wie na ne obomodin ekowura ofie na se okum na ntwe bia bomodin se onua bia wanya sika anto bie no ene boman kakra na ne ode aye nkwan adi na mpo odipo a obetuna ka enam fasting so a yenuanum kremofuo eyeyei ena maame asimesi obentin ema menam ya ende meso manya bia mereto eye aduane adie na nikasa echi no otu mabru no fose yanwe se ade efe red unim red tramon ne ade no mabru yantwe hu firi hu na nya ade se emoye kura na ode yan fato ekọ na chi ekase ti ehwe 90s 80s ne de banas yenke na nanom fasta endubani mu ka ibana no komunti ase komunyina wuwu a disi akoye hapa o manga na sia bebe befa bia no na red unim red tramon ne ade ne ade ekọ so paye obewie ni nkasa na wo kire se opa manso totokroma ayade se omo mox dan ya esi wonom no omo pa boafo pa mama bebe boa mo ankomu wie na koma boso anka bebe boa mo ana tu bebe a mox no wono eba ekwa ho zeka bi twem na so mo ya asole afre Nyankopɔn so mechi ompa ebo eno mo hawa bo ze na ka da ba be pipi eba se na edistabu omo komo sra ankrankra eni obi akaka wo mu nsem na so mo chi enka ewo DL afidikesi esu a omo twomani emehwe manso totokroma de hye wa se na afen so mo haw eno mu so mo fam no aban emba me enfam omo wie pepepe pani ya bo modin ne onabo Idrusu oba manso totokroma se ya omo friends district chief executive ninya ne se DC na DC a oye ne se
omo kwan tempon a ewa say no ufi data no ba tontokroma e de say kwan no na de say opinfo kokwo minua ene odu opeka ni ntimi mfo say nsu ato say nsu ntoyo kan edin pass o metimi afa so sanso ana do ba fo mo ase mo che say infutro bo senso to ene auto type eni na nsana ni nyina say na bra DC eye helu na edusu ana face okonfo kwa de ene ni komachi ene penifo wo krodu meka bom no this ekwan no na ye people tententi e wo honom no se se this mo timi atwa so kula ma ne kofo ma o de srede e de tu eye his excellency John Doman Mahama anim se na darumo omu ntwa mani ememehwe ade hye wa se se de be ya empontuduma betimi akoso wa se no omu sanso atimi aka bi e wa se na ye bomoden atwi eye mozamifo anu bi sem no bi digu mfidie so me je se mbepem no babo amagana for HDL TV efidikasi awia prem to be ka sebo a ye bo efa asantiment mozami suma ene kokosum ye na ye nananam abompa ye wi a tije no ka se de akra omo che se me ba menje ujan nantwie no bi no menje kasepa enfamlew se ne be ya so bompa ye na ota efidikasi so na o kasa omo se omo so benya nhira ne bi e wo maso totokrom krodwe mu nche na de ani je ena face asumdie nsem ene nya e wo maso totokrom amase south ni ngan se chief imam any ye ni be hye say ye nyina ya bompa ye omo ba bi man sam trofo say afin sam trofo say ne be ye edumadie ye tena kam ye ko ye ba ne ade ne nyina no omo sren kwatente ne bambo edi man sam trofo a ye nso be pie me say indeed ye na omo kasa ye ni ban fromam e ma Ghana fo a say na amanyofo mpenifo etie bi no omo ba ye omo be sre eye omo ade srede edi mo omo nti no omo so e bompa ye edi ma DL adwumayefo e wa ha nyina say indeed yenso ye fa nhani bi here akwankyerɛ mu ye aduasa no nhani bi yenso ebi aso yeso e wa ase wadaroma meda se pa no amane bo hwehwem a wode abesum DLFM atiefo awie yi desame ye beda se besa ba wonkyɛn ebra esem meso meda se enipa wote ne nka DLFM amane boni a otonkra edifre asentimentemo esum yen ne den ede Samuel Ofoli Boaten dodo na efre no Mesco ena wote ne nkan yesanso abohwe akwa mu awa piemantemu diam na Eastern Regional Reporter edema DLFM eye konte hene Kofi Obo Kofi Ananto Kofi Nantia ye kwa ne kyene ne kuden ko ba bisa ne se ne upiemu apiemantemu so a yenuanem mosreme wonoma fasha kese ne wonom ehye ho fa no apiemantemu kwa ne sen yankwa homane so yensa ka kontin ne Kofi Obo konti Nhyiraba Kwadwo Sammy bi Nhyiraba ma hao akra na jodo na mpom design akra ya nya adom na wafutu nti menim se sa mere de wadi di amen wafu nyina botwon konti na ujina hin sese medasi mayema etiefu nara aha embe ye epoye mantum dem medin kan edin komoda afa oye inde afahye na mpabo konkon a na no Mozambique for what he said e wo manga na mu e bu mu e wo Eastern region se du crowd e wo ha na president Nhyiraba no ku mu e wo yesu hum kropon ne mu e wo sum kropon ne mu wa anapa ba ye non ku pepe na wo hye oya da mpabo kesi ase na du mu e wo sum a oye opanyimpa a oji mpabo na nyim no me che oye chief imam de masum no owura ne denze Abubakar Alanja ono na oji idomanyim na obo mpede momanga na de obasre asumdida momanga na mpabo na ze oboya na ochem de mbile dudu momanga na etumya ke hu bom na ye kol na hwe yeboa na asumdida yensa aka no eni fenza agu na ga na onkura onyitin ewo wias afena hinan na Nhyiraba Kwadwo da medwedi as no ya da empese de kwanya ojem de madesha wosum constituency henura oye Frank asede be kun waterfront proposal ina afisu oye abanne musiyawo suhum kroponye mo ma melidia ohenewa onye impemfe kugudam nanda no sentence kasisi oye ada oye parish priest dema All Saints Anglican Church mecha Reverend Kenon Amankwa obedbed nasibi the jumez naswa ba oye chief mama nezenza Abubakar Alanja obampewe na che obehia do ye MP dema oye suhum owura proposal oje akasem no nika se no dutu kwada na nkobaka oye form go ho nsama na nsia wode once load out to the nemo waka yo panyimpa no so olukudetia oye ndubonentin oye proposal kase tu oye imbebun kan kan kembo funu for there
one share na oye the mundu bona wati ate say e wo manga na mu wa ofen oye tramadol for food to ofen red no na ati substance abuse a wo share what they say hono no ori and dey frank I said ba kunza afutu ama oye nkembofu de one share one ji won fenfo nam de say ye bebu na edmu da digida mundu boni ma omboa e ma wo da achi na wa pomozi na onkodo o si ebi butumpo abaye omampen na do de shibi e wo manga na mu na shall say enum to bona omboa emma oye diduwa na nka wonsa baka no wonsa tumeka onu so bokodo na wa abo oye ndrubono hu oye Dawood a chega na fu mu dampa oya aja onya support dem bebu wodi hu wodi jimo nam dem oye bebu na se edu de dem ndubone ma o se wo dachi o se wa bobo oma impuntumpo bi ntum nkodo wa babem na no si no arape na oye mensin kachi panyin na oje ne ma oye yenewura omampen ne mahama ma melidia ohene wa so ne kasalo tukode ebupemu ewa manga ne ma omampanyin na odwen mbebu no poye yenewura John Dramani Mahama kwambe kanete ho onam de insheba ehwe oye adwumadi afro wo omampanyin be na no ya de okodi mbebu papa onu to bese de na ansia kwampo oye school fees or stress free school fees obey oya da mbebu ni omampanyin be to bese one day won hwe na wo so womboa na oye ndubo na yenewura frank ache be call kan won twon fimfim no oran ma me ne denzi leader hina was out to go there ehwe oman ga na mu aye ka huna woboa emempuntu kodo na nka no yin kemofo mfimfim nam there asomdwe a waga na hina no ya oye yenanum kemofo nti na wa ma asomdwe abaga na onto no so dan de tuma de hu behia de bebu ntum otwon wodi findurbo ho no ndurbo no ho na oye hisa papa hina ru amahama wodi mo ho nense etuma aka na ne kokra mo no e na oye mecha opanyimpo ye parish priest tema all mecha all saints Anglican church was hum oye le den Reverend Canon Amankwa no so bupem wo na say na in fact in chebe mu dwum panam there on time see them was the me for by asol emma oye a Christopher bupem wo ase on intimidate ko na so ebra din pon na mutu emma no Reverend Canon bupem wo ase no do to go there in kramafu ye impede a wo boa asomdwe ewo manga na mo on internet dey so wale shafa na wa bopeda mamanga na be hia down no so aka ye parish priest ma all saint aka cheche osum no otobu pemu na ohwe na obo me bia rotum kwa no tese ba ena na papa ba ye no nko aba pemu no na obi abewe ya oye hinura fantasy de ba queen empty masum constituency na oye MC de masum ma melody a hina wa na pemu pemu woni na no ensa ba wo hwe ya abia kwa kama so far so good no the much be ya yenya aye bokwa bidiare esu entwins ya mo police na the papa nam dead I say oye empire na so ya da Ghana police service nkra beto wo suhum awon so to banje be no wo hwe media ya boko e man de dey oye nkabafo no empire no insha be ya boko a asomdwe so aba oman Ghana mo konti ya beda wase panama de bo hwenhwem a ode abesum de latif be koso a de akide be sia numre no so ya be san aba wonche be din kiremu beda asiminia enipa wotini kan eye DLFM on de boni otonkra ede free epiemantem ede somyan ne den ede kontenhene kofi opo ena ote ne nkan ne yemotew ne enkopiemum ewo framantem voter region ehono na me wo faase wisdom sedwa meda ebutu ne yanko ne jenko bisa ne senne yenuanom mosremifo asem no ede ada som no ebi ko so ewo framantem ne ko so a ensem ben enampenifo ede atujabo ye homoden sei yensa betime aka wisdom sedwa meda ede efri framantem voter region yensa ka wisdom yenkwa ne nchen wisdom yeah hello wisdom Brapeni ma how me josu nempom design oh nyame adomi hu ye pa ya da twede ampa onyankopɔ ase ne hwɛ so pana ene wode wani bɔ pro egwo framantem me ahodo a ene ede ada afa hyɛ de kɔso no wokɔɔyɛ no twamfoni kyerɛ yɛn de na kɔso ne nsɛmbe ne mpanifo ede atudwa ɛwɔ framantem ene ɛfa wɔ ma fa hyɛ no yo ye hia ye tiefo ene wie nyame adom mabetiem ɛwɔ ho ɛwɔ regional voter regional capital ho Muslims for be omo sorry no ho na mabetiem ɛwɔ malama efe no afa anas ene chief imam ɛwɔ voter region potemu ha na ye commodity mu ana se empire bobo ni nyina mu no
osre youth anase mebu ni nyina se yemfa enimdie anase peace ana kabomba ko yemfa nye juma ewo voter na osre police force afacha mba be die ne ekosi mande nu bo modia se omuni youth nu ni nyina be kabom ayade baako onpe mintimase bia ewo report manase opese any Christopher anase asorifo na mwo Ghana ni nyina no ye kabom ne ye ade baako enu nkomo na oni ye chichi anase ni komodie ni nyina mu na ope peace anase kabom ewo Ghana okay na o mai tia se nsema ekoso ewo Africa niamia ni binu onpese obia be fa ni hu be share sa kuku anase ope soldier force modi eso no onpese obia fa ni hu share sa anase fa sa de no etu ni trem fe oba be ye ku wo Ghana sa de no se mboa enti enye na mfa mputu anase nka kwa yepe juma ye be ye ama youth na anya juma ye no enyina ye fa ya adwiboma na ye ade baako wisdom omufa nibi all right nti wisdom ebe da se pana ma ne bo hwehwem awiai wode asem ye nti kosu abo adwuma de mere sem ye besa ba wo nchen na ye no ababedin komo no sa se enipa wote ne kan eye DLFM yamane boni a otonkra edi free from matemo mechire voter region ede ebesum yen ne den ede wisdom sedwa ameda na wote ne kan sika Hajia Fauzia Enquiries. Yentua Kasia Bonisa na Greater Accra Regional Minister Linda Akwele Okru edi atun kremofoni na anim so monko so no mompa FM o man se ne be asumdue ebetimi abem esan se aban so bo ne homodian so betimi ama mpunto etimi aba o man ni mu se ne be o man kabo mu so betimi akosoye e wo man mu no chiremo no de osisu de abiom se saban ene osoma kendifo bomode akom hu boma eyade asumdue ni mpunto de bi be koso e wo man ni mu ye papa no the same way etuja wa abre ogina mampani John Dramani Mahama na mu ede niema ekoma ye national chief imam a ode boa ye Adwoa Agyei no ode ye emo bag 70 sanso ana drinks ahodro be 100 ana ye bottle water 70 sanso ana nentwe kese pa no de kan ho ana ode ye sikapudio 50,000 Ghana cedis esanso ede kan ho se ne be ya Adwoa Agyei na nkremofo di no omo nso no benya bibi omo betimi edi no ne eye nsemtwofo atwetwe nkomo na ye regional minister edi tudwa na oche mu se ya de a obo national chief imam abaso ye papa esan se mfa ho ne eye amanyoku aba betena o mai so ya de ohwe se eye nkabom ene eye mpuntuo ebetimi aba o mai modin sem say edi tudwa. Happy Eid the what? Ada. First of all, happy Eid the what? Ada. Eid the Ada to our Muslim brothers and sisters. We are here to represent His Excellency the President John Dramani Mahama. We are here to present these items to our Chief Imam towards the celebration. So exactly why we are here. That's why. We came with 70 bags of rice, 100 packs of assorted drinks, 70 packs of water, and then one big cow. And then in addition, an amount of 50,000 Ghana cedis to be presented to our Chief Imam. This celebration is to promote peace, and so in as much as we are here to promote peace, we want to wish them happy Eid al-Adha and wish them well. The Chief Imam has been a stronghold to any of the government, that irrespective whether you are NDC, MPP, he has been there for the government, and so the collaboration is there. So we are only here to support and to strengthen. DLFM. Eneya uti ye Greater Accra Regional Minister Linda Akwele Okulu. Ni agusua ejinamo ewe ye nuano muslimefo wonom afasha kase ne wonom edin edaso ye Adwoa Agyei nene kurom hanom aye de ye pam nanim se ye nuanom kramofo afasha edu a eniema hodo amobra pa eye sebe anyamwa ene yenkokọ enwan ene nantwie de omaso ye hye pam na edum pempenso asa enam se ne maboa kosoro nti emani papi na wonom ye nkramofo pese omkodi dwa na wonom koto enyemwa na ndo be ya aduane kyekema adofo a na nsem no emu ayere pa zese besra ha adwenyi pam nanso ene twede yamponyankopon adama wafafie ema ni pare jam tonton nyamwa ka se kyeremu a oh yankopa ya dom enema boa kofom nti ene ye ne muslimufo a mo pese moto nyamwa se ne oye nantwiem
send ye say imponche anase enwan de o watadwufo wa matede ne emo ana boa yefo nto ye betuma to bia ene matuma agimani ye pam na mpenifo je mre ene de ye ka betwe nkono mo kire mu sem aka na nyambo na ne boa ye den papa so na nso yankopɔ adomene ne boa na akofo mo bi kire mu a nantwie ukura 10,000 anase o say ne imponche ni nwan mpodie ukura 1,000 cedis a otumi nya bi 7,000 bi om nantwie se ne kese tie 15,000 wo benya bi 85,000 wo benya bi on se ne kese ne ho den tie no sa pepe ne tie ebi mu so kire mu a customers na mkoto nam jemse ne o ma yankopa ya de papa ye enti nantwie ne boa ye fu sei edwan ne boa ye fu sei aponche boa na ye fu sei man ne budget am de ko yempo eswate omo de nsem soi eto de ye kese gbanim mboni sika na abafom kama pa mbi beta ma yeto mo high nde to high no bet sika ne ba fam ntima yeso ya ma na ntweni sika ba nti ne de be na hia foni na obi atima ya akula ya ne bi omo to kama pa ne de ma ton me de awie be we madam for de na omo de ama media na ka be se tupe madam for de na omo de abra me se menton de aka no nti media ni na 19 ma ton mo ina wie 19 na president high president na high pa be si the president abafom ti atete so ye be ya obi abi ato de akula ya sisi ade ukita 6,000 na obenya bi ukita 7,000 obenya bi ukita 12,000 obenya bi ukita 20,000 obenya bi 30,000 obenya bi sisi we say me pene 14,000 so be the 12,000 bakwa metimaji because scanner perform me ba habeto ship na me ba na me budget 6,500 be no me buy no living our form chair me 6,500 no before me dikame bisa sometimes ago no say 8,000 but me buy no a bona ba for mama menya 6,000 into na mama save 2,000 actually me bank na budget 6,500 to me find say my save 500 cedis yeah and me ko baby omoton nantwie so na nantwie so the last time I buy no say 9,500 but no more than 8,000 which is also no my save 1,500 Ghana cedis the sheep and the goat no my mboni sika na abafom kama pa mbi beta ma yeto mo high nde to high no bet sika ne ba fam ntima yeso ya ma na ntweni sika ba nti ne de be na hia foni na obi atima ya akula ya ne bi omo to kama pa ne de ma ton me de awie be we madam for de na omo de ama media na ka be se tupe madam for de na omo de abra me se menton de aka no nti media ni na 19 ma ton mo ina wie 19 na president high president na high pa be si say the president perform ti atete so ye be ya obi abi ato de akula ya sisi ade ukita 6,000 na obenya bi ukita 7,000 obenya bi ukita 12,000 obenya bi ukita 20,000 obenya bi 30,000 obenya bi sisi we say me pene 14,000 so be the 12,000 bakwa metimaji because scanner perform me ba habeto ship na me ba na me budget 6,500 be no me buy no living our form chair me 6,500 no before me dikame bisa sometimes ago no say 8,000 but me buy no a bona ba for mama menya 6,000 into na mama save 2,000 actually me bank na budget 6,500 to me find say my save 500 cedis yeah and me ko baby omoton nantwie so na nantwie so the last time I buy no say 9,500 but no more than 8,000 which is also no my save 1,500 Ghana cedis the sheep and the goat no my save 2,000 ama market no price no from 8,000 going 8,000 to 150 so tiasia so crowd DLFM 106.9 so eni a woti ye eye nianom a wanom etinton nyamwa ena mu kire mu se ne yankopɔ ayadom emene mebo akɔfom nti usika kakra bi ekura bia no wokɔ se ya ponche se nantwie se odwan ubenya bi ato nene edo ada no wetimi ede agiwani yipa mu kire mu ene yede asum ntimi pompe mene Adwoa Agyei Sikapa aka Fauzia ene mimidi ne ye Alhaji Abdul Twasunti ye kona yetimi akakoto nantwie ne ba kona ede akoye yade sika yenko yanim Yentu akase bone so na Endrada district ahodre wo man yimu na na ya de omudua nnuaba sane be ya ennua so betimi awo man ga na musanse galam se no abese ni na sane o mampani John Dramani Mahama shaye no na chese district bia edua eye nnuaba ni bi na we na ye Adwoa Akwa South Municipal Assembly no we poe man temu do mantimi endua eye nnuaba no esanse ya de a achim Adwoa Akwa Traditional Council for sane o mamamre eni o mamane
yɛte no edu mmerɛ bi sɛ dia aya na ɔmo ntutu fam san so ana ɔmo nye dede ntɛno nam so ama municipal chief executive de ma assembly no nana edu sapon ado akins junior abechie mu kyerɛ sɛ ya ɔhom ɔbɔbosom ne de to so num ɛkɔ no ade a ɔkyemai ohum kan afahye no aye ɔmudi no edu mmerɛ sɛ ɔmo nye dede entutu amrɛ no nti ana no ɔmo ntimi ambɔmɔden endua nnuaba ne bi na ade ɔmo ne ɔkyehe ɔsagyefo amotiofo wipeni etwetwe nkɔmɔ na ɔmo gitum sɛ ade ɔmo bedua nnuaba no efre aye ɔhom ɔbɔbosom ne de to so aduonu sɛnea ebedu hɔnom na kyerɛ sɛ ohum kan afahye no ɔmudi no ɔmadi awie sɛnea ɛbɛyɛ ɔbɛma ɔmo kwan na ɔmatimi adua nnuaba no ɔde nsɛm sɛ ɛde to dwa The whole said, you Chimay Amani Amamre. A day 5th of June. I need a kind Abishia. Now, Amani Amamre, you needed into me fast and as a kind of both into a boom. Any idea? DLFM. Mass planter all over the municipality now. Na kwese ya chia Chimayamani and Yamamre. See, Nhyiraba Kwadwo me to for a pay. Chihi and the for so. And about in Domhi a dam. And you say, the program, no, there is a removal planting in Nanyamia Duma. After 20th of June, a travel, kind of now in Bian, the BSC could be and Bia, Yashana, Yakubia, and Pimpin near Ewaha, but about that day, travel, only a talk about 10th of June. By any travel in Kaka, I'm another 5th of June, and I may Abishia, Sabra, the BBI, did say in Ghana, I'm saying in Aso. Obi award Libya almost said to her every book man no amamre ho eban so they say we did new book and so man any amana ni amamra yeni abeto na ye bo hu ban so be ba be any political we be say obi so sabotage na Mahamadou Enwachi ana MC to no chem se mo bi ant na baby mfa manyoseme nkasa enkyere se mampani John Dramani Mahama ye Tree for Life initiative no mo ye no ebu akwa south do mo mpese o mo beye na yade aye mo nnuaba ne be 30,000 na emo menye ohum kan fashion no mo di no munye dede ensentu amna na ke yade o mo de daba ko pe ebetimi adua nnuaba we ni na etimi awie na emo mo to o mo bu asese na ebe yo betimi aye niye any political we be say obi so sabotage na Mahamadou plant na embassy o ti enye sa na etc in line say heroes at the farm to for pay environmentalists obi ope say pimpi no nyame abode ani ade no ye bebo ho ban na aye we amaye intino onu kwadumeni afibia ya dode no hu ehyemu kesepa say bi mobile won be hu say watu na hemfo a ma be kan ye ho a ya lanche program no aye bibia e de ne ye ka say obi be ka say sabotage just by you be aye zanete e ohunu dai say bi yintumi into form ni ade a etia ya man ni amamre e tie ye mu ya ntina abanisa moreover in we over 30,000 plans over 30,000 you betumi be ni nyina ni there be intia de a na ye be chichimu kakra ni aye ye dua no with time nti betumi assure ayoma pagi any minister any bia say by the end of June there na edue bia ye de abaha by this sikato ye man Enquires ye de ahyefom ahweso abo ho ban ama sabi amampahi ye papa John Dramani Mahama eni so ade hu abam ama ye nyina say opese sabi ye bo ye environment ho ban Eniya uti ye nana edu sapon ado Agyei Junior na ye municipal chief executive edima ebu akwa South Municipal Assembly no na ne krakremu ana ye Chebi district manager edima forestry commission Alfred Owusu Ameyao edi tudwa na ochemu se ye Tree for Life initiative na yade ama meburu na kwenya se omonso no betimi anya adwuma ye ewo manyimu esan sabra na omo na se ye nnuaba no mo ka che ne so mfa meburu ni bi a omo wo Tiwa East anywhere sanso ana suhum aye nsuano eni Chebi enfembra se ne be yo betimi abeboa na district assemblies ni bomodin ade ye edi no
de brea wom no mu wie interview na cheso mo de employment letter de ama emu 28 na cheso wo so mo show mo dwuma na se eno be boa sa ne be ye galamse no peso mu tu ase no ombetimi etu ase we want here we can say me share 5 political districts so and of course me the opportunity in my say yam fa nipa 28 I am Chibi Forest District as a manager. And of course, when ni sa nipa no me ran interview ma omo ha. Omo you over 200, but me per 28. And then ya me as say 28 names na me dey call. No more any ba kokura din am free. 28 for ni na mu dia ba ya ma appointment. It almost one free Chibi krom ha ya. Omo free political districts a mabobo so ya me hwa so yi. E shemas. Anyinam eno ya Tewa West and Eastern. And our being for us here, Adwoa is other one is west or east. And Adwoa Kwadwo Sammy Chibiha. And I also boom crabwa buda and I use and use a municipal visitor now this assembly. It's only now normally the by may be a few honina. It's the 2018 I have found on my appointment letter bar was will be on my baby pay. Only me I shed to massive Chibiha. Emma visit for a visit. In fact. Actually for life I said the job creation abba amamranti I said no mudi galamse ya chida imanya brand manyemu 28 ni maba wani bi o maba o ye adwuma amame wo for it DLFM no kra say ayi adwuma ya ba ya fan krofo amomo sako ma no de wo tibi nka say enya de papa ene ya wuti ye eye Alfredo Wusu ameya won na ye Chebi district manager at the Forestry Commission. Yantu akasebo no so ye momfa nwuremu ewo apomoden ensensem mum na meka se no oman Ghana apomoden onsensem no emu aye de se sra okrum ha enye asem kuma krefri sem ye nuanom eye registered nurses ene midwives association for no atiatwa wanom enkwa adwuma kiremu am empanimfo nhyehyɛ pom de gu akwan mu se beboa na wanom botuma ye de no enya de empanimfo edi hyehyɛ no so no aswafo no ena hwe oman Ghana ya pomuden so eyo nunyamfo kobena minta akanom ede adesre ede ato Ghana Registered Nurses and Midwife Association ko nanimu se osra wo mo ada efrise tete na mate no esunsanso na beba no edo sunto momode anya abotre na ban ayakrado se ono wono betena eye epono ho no mo esinkonwa kobena minta akanom de se de tudwa ma obo moden endrada ekọ apro ekọ piepie Alasabia hudumu ekwahwe ase de nyoma ekọ efrisem mekese necessary tiatwa wonom emomoden kwa adwumanti akofa nchinia hawo eye nchinia hwe no ha bebe na dia ba obi mpoko pie mu ayaresabia emu ayeden pase nipa no a doctor for nasa nurse for betimi asa ne yade na ndra da ne kase ne sentrefo kase na ochire mi se osra da se nurse for no eye omanga na ban ene aso hwe pomuden so aye krado sem wonom pese omne nurse for nyako benkum na abisere da bate omani mu no wamo yenti etiatira momo de a etwa so ne moa na Ghana aresabia ho sensem ne man kwankan enfama de hia wanom eyade odin sem say etu sentrefo anim. As a minister responsible for health, I decided to visit some of these health facilities, have a first-hand information about what is going on. Let me put on record that I am the first person to pursue any reasonable and legitimate consent from any health worker, and I will do just that. Since I took office about 3 to 4 months ago, I have engaged the nurses and midwives groups for more than 6 times within a matter of 3 to 4 months. I have an open door policy, and I'm still willing to engage them at any given time. In fact, I can assure you that even today, I have tried personally to put a phone call to the leadership to still tell them we should still engage. The collective agreement under the bone of contention was inherited, was supposed to have been implemented last year, but I agree that governance is continuum. And so that is why we are ready and prepared to sit around the table and to see how we can implement such an agreement. And so I will continue to appeal to them that in all these matters, what we have to do is to put the patient first. Any awoti ye ayoswafo no ene wo hwe oman Ghana yana pomoden so onimnyamfo kwabena menta akando na enuachi na nurse for matuatuan okopie mu ewo konfo anoche abanya sabiam emu ba akwa yam kasamafo mekre a local PLO at the Ghana Registered na afi Nurses and Midwife Association kunom the day atim me wa fa se mate yadom echire mu sem sabe nurse ni botom yade
oni sika obedi a adenti ena osoafo ekyirem so mo enti atuatia no munyai o kyirem so mo mpene ne empene kyina de omaya ne sa akomaso bi se dem de to aban ni mu no abanya visa nesefo no omo bra pedu ba bia de ombedi mpo eni honom ti sa abanya mpene na ne mo pere wan fa mo paade ne danka toa atuatom be koso ate ma yalefo no I'm the PRO for Card District, Matayadom, and the roadmap is really adhered to. As we speak, you can look around and you see that all OPD and emergency services have been withdrawn. We feel so bad, so sad. First to the government, because we don't want to feel sad about what the government is telling us. So the government should listen to us so we can smile and receive all cases across the country. Thank you very much. We are not happy they've been turned away, but we are doing that for the government to feel what we are equally going through. Now a lot of nurses are sick themselves. How can the sick take care of the sick? So government, please, we are emotionally, financially sick. So listen to us so that we get the strength to care for the sick. The patients are rather crying to the government to listen to us because they know we are not asking for much. So the government should listen to us so that they can have the full service from the nurses and midwives in Kat and in Ashanti region and Ghana at large. Until we hear from our superiors, of which we are praying. We know the government. We know he loves us and we love him back. So we are praying by the close of today. The course implementation will be signed. And we are full working because we hear the good news to fill our pockets full. So we get the energy to work. So honorable government, we know you hear us. But Any awuti no ukopiemo awasante betenmu a konfo anoche teaching hospital na honum no di ni dwuma no ene local PLO Edema Ghana registered at midwife on association no on ne da wonu ma no ne den Edemata yadom na ne kwakura mo no ana yale fo ndra da omba modern kopie mo yale sabia hodo a na nkom kwa pa yale so koya kaskara amfa no mo da rahusem sei etudi ekese bani mi kirem sei aban emmoa na sese no de mo pebi amfa mo no mo mbrante sa paade a ayare omo yare wa Ghana ha no omo bredodo ba say me ba check up because every month be me ba check up ba me ba no ne necessary for no yes o mo contract wo mo amadwuma ne che say la ya asa no doctor e wo ho a obehwe yen ye nim de wo no be ye ne de ba ye duru ho na be hu de be sie ba me se Ghana nurses omo ni ho a ye nso ye ni ye fa omo che wo bebre bibie ni a omo ne aban kan wasomdwe mu no omo ye adwuma no because omo je adwuma no to ja doctor for no nko asa omo ntumi enye because ye dawson ye ba ha na pa ye ba empo de na lie wa ha pa but yankopado ne sesia no ye hu sa atiko enti ye wala ni mu na me hu sesila akora ne temperature no ko high na me ko hu nurse ne ba kwa doctor no me ko board na omo se akora ne mra na ye de ne ko ye de ne ba so a edura ye so omo de insert no omo se eduro ne di wo ba so la ke se yanka se ye kita edura ye de ba ye enti ne se ye de ma no enti no ye hwe de Kristo be but yesre onhwe na ade wo se oyema nurse for no onye fama wo ye ma me date say na Thursday me be hu doctor na my expertise there's going to be a strike because I use transportation I use energy I was supposed to rest on bed and so my nanti about say me use crutches and I'm about all of a sudden I see strike. We didn't know about it at all. If not I wouldn't have been here. I'm coming back. Please come and attend to us. We are suffering some of us. Any awoti ye eya deshia wanom ebanan Enquires sabia hodo o maganem so mkwa pa hwe na so mkwa ya anese fo na tuatienti amaso makosem ena yede asumwe ne nyina wesue na yenkenka madwen kire ne bi enfans we na na wusu no kire mi so hwe live edi free eye hosting eye tazas o se wo fa more fire me da se pa me wo fa se na wusu me da se pa but na ntwe no tobi ma na me why na me hia bi dia bonkwan ya numere we pam Dora ya Agyei Agyei no si DL News wana po ena osi nchi akese yenkoma DLFM adwumayekuo ni nyina na adwumayefuo ni nyina ya da ase ahofedua wenso every baba mahama oboase na okire misem kasebune mo de pasa no manam no hwe live na nchi akese e de koma yenuanum kramufuo nyina wenso every Richard ahwe DLFM nice great station wa biem ehona na Ghana fuo nyina tie kasebune okire misem Nhyiraba Kwadwo Sammy na Adwoa Agyei Sikapa kasebone mo de sa no manama na no yure mfiri Gwetire Chief Imam Nidin Edi Omar Eye Mahud Barry o say happy o so achia ne pene happy Edel Adano nyame nhya ne pano je ne kasafi nso happy birthday enkonfama Louis Isaki Santa Maria o say DJ Ganama no o say onfa oda kase we
emfa ema wonti kase ebo no ye bunu kom sep nansa ye be ko no sika asemasio asembe ya ko we every daddy Lumba nchen ana na emu we hye ne dofo ba ko penasem ye pam ti ye twe bo asene aye di we every daddy Lumba the chief executive officer Edema Bravo Multimedia DLFM ka ho DLTB nam kwanso ne nyina hye mu bi na afei Lumba nsupa nyumako no dosom na yam papa daddy Lumba se ene nkramofo nyina di o ma wo dade a na ye maame ya de nyina hajia fati ali yala we a lawyer esqua eka ho ne ho ofe pa na ho ofe ne sena no manam entiende daddy Lumba Charles kojofusu oso we show happy Idel Ada Mubarak mama nyame nsha no nyo kese said ye wodo yam papa no sabe pepe papa se ne ekramofo nyina mudi monapon na kese de yakopon na wonhyiraw na mpa ye biara wabo e de ato ala animu no omane mrem na onya busuane nyina kese ne yakopon ma won kwana na ye tenten na onfa onfiri adumu enko adum tenne eye happy Idel Ada Mubarak enko enfama on Hajia Fati Ali Yala we a lawyer esqua eka odin ne wonti yakopon hyira no nyo kese efri yam papa the chief executive officer Edema Bravo Multimedia Daddy Lumba Charles Kojo Fusu on ho ka for mama presra and I say yemfa nje kase we na yen show happy Idel Ada Mubarak sika say yakwa anesa Kofi Buamia na memfa we mama wo faase boye MP me wo faase MP na no kopie mo e wo Prisia Winnie Valley constituency ono ene yo match betwani ne den ede honorable Robert Wisdom Kucho ene ye senior man na wodanti champion ene me we show happy pa birthday kese nkoma on na dwumaden a wopo na sompa wode som Prisia Winnie Valley adehye ne gopon sha papa na nya kese enti Kofi dandan na ye nuanom kramufo so awe hye enti fa pictures ne bi ka ho pante ene na wodanti happy birthday go as to you honorable Robert Wisdom Kuju when our MP Edema Prisia Winnie Valley abato mpesua so we every abe broni me wafa se ono so every takwabo mpieso na se yemfa woda kese we yemfa monim nyamfo a wo ye member of parliament Edema Prisia Winnie Valley honorable Robert Wisdom Kuju nyame nhyira opana woda no omane nyesoro kokase abo ne ye de asi emusemufo ne ya maize meber entry nsm ede ema yen the champion tailor kofite de ekopie mu wo Facebook no so monya kasebo no behwa ya ne nsa no adwuma no DJ Zikibi eye senior technician chinchima fie fruma ede som yen akenkafo ebe som awie no edi amagye so ya takwade kodwokrom twabe wo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunsompone na akoyen kramofo danti menkra moden ene Alhaji Abdul Chasunte mene me wafa se ba Adwoa Agyei Sikapa Onka modin ya den Fauzia den Fauzia Onka modin ya den Fauzia aha meme de ya me se medin menkra modin ya den Alhaji Abdul aha Chasunte kan ye na mtie na me den Chasunte na ya me kra modin de e mo de sa no madam bakwaje di na de ama me do Fauzia no me dia kan ho ama nya sa na de beka ho me dia kan ho na dum se levi na be so na wudin no ye kwe anim kra enti ye so na hwan na e ba na Adwoa Silky akire muhima efifi muhima radio mu ya santua enkeche hima Michael Jackson papa no ne hwan na e ba oni sexy journalist ave Kwame Efum be wura pa na ye fiada yenkaye dum ena ne menim se de adwuma de ne beko kramofo na fasha ne da ne ntine yenka ho asempi yenim se nkankaye dum de mu amade hye awu nke esu ne nyam de na Adwoa ne Kwame Efum ene sexy dia nanka nwom no ye besan bo ha de amamufie mu mientum keke mayen nanka ye mmom nwom cheche mo were na akwaya fofida no menim se de ye bekonti tramuchuku na Adwoa ba ode mu nsem e ba beso me mu nyina mo ene tia
adehye Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumika